G20 amai long Karbiang long tourism pen chetong dun si delegates do anatuma phan karcho dun Choki hola long kicheng si All Party Hills Leaders Conference Youth Conference ke paman Central Reserve Forest ke parlo daldalia hawar ingnam rai ko masai khia tum kangkhua thengpi ke neplong Kardom pini prime tama bertang ton pen archuponik tha Kedam tang jang mini phai ke thomarni Guwahati rong sopia long ke do Hotel Radisson Blue long group of 20 tourism hin ke paching thur pon thekji aphan pura dating ko raplimate 24 countries atum wangsi chingwai chingsai padopon lo Bangso hut Karbiang long Autonomous Council EM retaining hipen Japan si Karbiang long tourism hin pen chitong dun si delegates to anatuma phan Karbia poho pen archodun Lason si bangso G20 amai long kapre ka hin kaching thur ponji aphan si chingwai pon bomlo Bangso por hut kedam tang jang mini phai ke thom ani gang sama por hut Guwahati rong sopi Hotel Radisson Blue long ke padopon hut abangke Jesamet longri long parajo ki joi ke langmate tourism apu thaksi chingwai chingsai ponlo Bangso ka chingwai pon hut G20 mate group of 20 angkang ke do det laki Argentina Australia Brazil Canada China France, Germany, India, Indonesia, Italy, South Korea, Japan, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, the United Kingdom, the United States, lapen the European Union along pen, nangka chetoy dun a delegates atum chitong ponlo. Bangso amai long Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, kapin khadating pen Karbiang Autonomous Council EM retaining hipen Japan si. Tourism Deputy Director Mirjeng Kro atum chetong dun. Bangso hut kachitong adet inko rapli pen kachitong dun delegates atum aphan an man kedo tourism ajamburong pajir dun. Bangso tourism ajamburong alo kedo lake Karbia poho jamborong lake lapen Karbiang long alo along kijoi kelang adimate tourist spots aputhak alo thui mate leaflet pajir dun. Bangso G20 tourism amai long Karbiang long arlo ahin alang sun pen ke danglok ki joi ke lang ahin ke paprang dun thekji aphan pura EM retaining hi ahin pen mai long than pachini dun si Karbiang long arlo ki joi ke lang adima long pen ke danglok an so se ke pache thang ponji aphan than pachini dun rinti News report Karbiang long live Lakhain ko raponi lip MEC constituency ka parlo Chokiola Higher Secondary School pathu aklamalong pini APHLC mate All Party Hills Leaders Conference Youth Conference amai padopon Bangso hut aluhi sarpoman pen APHLC amai puja ka thar chitong dun si mai RDP dun Chokiola Higher Secondary School pathu aklamalong nini apharman ke padopon bangso APHLC Youth Conference amai long ada por pioneer cap pen APHLC asong alama youth amai phu sersing be pen si ingthor pon si song alama lam the puthak than parjupon anelo por phai krehinia por pen rodamai pipang cheng pon pe prang song a hin pen ru samson sing india phan ka chikimo sai deng pon si rodamai pi paman pon Bangso hut mai phu sersing be kachari pon bangso mai long Karbiang long angkang kido constituency ko ro trokalong pensatami inglong aso rengnang chi pu penajok suri armu chetong dun si ningkarong chipi dun riti Maya long aliralon kipi dun chi aphan pura Karbi kuki la pen reng ma khae tum pen methang akikan barim chepaklang dun riti Bangso hut radamai pia long kache tong dun aluhi mate baithalang so LAC amai phu Bikram Hanse pen lam theke jai pon ke botor ka chelar roya son thot si ilita chelar dunang po athe non Karbiang long khai so atum an virang apor hut ili APHLC asong pen si arjap dunang po APHLC asong hin pen si methang inglong aso mate khai so phan ingthur ponang po lapen chari chalon aron pathir nang po National Party an ke lahai aron ke pavir loklo bonta ilitum asong ke khai so rengnang chi pusi lamjai pon ilitum ka chesong non si ke chenglang bule tum makha da chok
akhema letun mopen pulo kaching room mo bangke letun non ching room bomlo labangso kaching room pen eletum non koson si labangso amuluk pen kachariji labangso jakkom kelong dunji malahan si tum bor inang bogadi labangso kabor ielong eletum raratum ning cerot khut pen amethang akhia dak pen amethang aning kemepen ajok silitum pini APSLC youth wing tame ingdeng ke plan peran ingdeng isi wet penta asuri muluk itu cedong BJP asong atum ki pudama bangke Christian pavedet nang jipulo seta ahok pet ki pudam ke inglong asomate tribal atuma phansi ki pudam inglong asomate tribal pavedet nang jipusi ahok pet bangke ke mangdam pusi pherang ke thengno jai ka tharpen ningje pon la ke lang silet ke Christian pandet ka lile la abinong ke aming target ke tribal dompa lagi tribe dompa lagi la si tribe pavedet nang pu pudam rong lo ken there ni si khana paralo March 26 arni tribe pavedet nang pu si ba pu kasi pedo chot nang pu si pu pulote lagi akai pavedet nang pulote karbi pu ji pulong le si pu pedet nang ji pulote Nilipan bongo sinapu ki pudama bot silam hoy nang ke pabon Bonta kedam tanga por hut kaddu kaweta KPLT UPDS KLNLF puta ningje pon bomlo. Lapen bongo sena atum do bom ke puta ningje pon thu. Kopiak keso ni bongo sena pu dera pot pu arko. Seta bongo sena pu me lake di KPLT puta pu bom lo kente. KNLF puta pu bom lo, UPDS puta pu bom lo, Ulfa puta pu bom lo. La tum han ke la bongo sena tum han punang ne puga arondre lake. Ala dah hala tum dai bongo sena do ko posi non apspa ke do ilubo. Non west east Karbiang long apspa do lang ke di non anta. Ili tumalong bangki state le nangman setame tribal state ke pamanji aphana bangki state sarkar lapen union sarkar tuma bangki aning hangki jongsi Karbiang long arlo general state pulote lapen election setame kiche ke biaso tum anta nang thodun etpo lasi APHLC asong akemanga bangki article 244A le nang pi setame ladak paragraph 20 pachera ponang ji pusi sarkiri rong pharpen ningje pon Sistem lagi tribal state siman po. Lasi laso tribal state kapaman ipo mangke Assam government tum punon apen ke central government tum punon aning doko aning samoi pipolo tang te tribal state jong siman tang te Meghalaya sam jeplang de polo tang te dak vote ke jok pen chenglok long le phelang hem pu election ke jok lapen ke officer lapen ke sakuri gato istame tribal tun sike longi aron do kol rights do kol ke paragraph 20 pen. Lasi hala 6 schedule pachirap dun lo ka joni si article 244 enang ke mana bangke government masung krum Bangso mailong aluhisar poman pen EPHLC mai pujaya kathar baithalang so LAC mai pu Bikram Hansi Kongchun bang sarkiri rongphar Bukajan LAC mai pu Samson Teron pen ke danglok ke ongdung atum chitong dun rinti Choki hola pen Sonjit Kro la pen Koilamati pen Samson ingti Karbiang long live Jakong kelong ji aphan ke aprangsi chingrum pet pen bidi sore kachipi akenang sotpu akemang pen pini jangmi poni phai pliar ni anelo por phai krehini apor pen phuloni constituency ka parlo phuloni congress asai hemalong mai kangni bangso mai long surendra tokbi pensi mai chipahem phuponsi mai pangching pon mai long aluhia man pen kachitong dun sumrong hang bidia sing rong pi Ashok Teron, Dorsing Singnar na pen pinangan ongdung atum chitong dun si Mayalong RDP dun. Bangso Mayalong pinangalam chithampon. Lapen ke Wangjilangan ni Congress Rat Pangri asong koson bensi jakong kachipang tang thekji ma puthak chithan chimom padokpon. Lapen BJP atum ke kai kia porta Rat aphan ka chong thuya songlo. La son thak thak si APHLC atum ta BJP atum pima ke pare ateng si claim lo. Athe inglong aso atum aphan vote thak lote Kapreka party atum ke nang hai un ilo kwa join si inglong aso anaphat vote nang ke pathak dun loputa jongpon lapen latuma hemprek ke hangke ha inglong alop dam si hemprek ke hang lasi latum ke rada phan ka chong thuya song loputa jongpon lasi non eprang ge wang jilang ke un an pen congress pang tang pon si pahai ponang poputa ningje pon
সমষ্টি কাহমৰি দাম কংগ্ৰেছ Sotensi ini dak ini Itu pini bangsa na bangku sih cetong pang. Pini nali tu tegi lung lo, nali tu lo. Yang kita Phuluni pendir chuna rongpi karbing long live. Kedam tang jangmi poni phai ke thomarni arnikang sampor phai trogra achitim appor malom Central Reserve Forest ke parlo doldolia hawaralom ingnam raikom sai khiatum joy pen birta long pen ke ton ke langasai dengsi ihum tata mobile truck along ke plak tang kang ho theng pikar thang theklong si sai hemalong an wandet lo birta ke long dona tengke kedam tang penangana ni pen sitame thengpi kanghu chimit me pin polam the arjulong si ingnam raikom sai khiatum joy pen birta ritali bomlo Lapusona porahut kedam tang jangmi poni phai ke thomarni arnitilia por phai trokra achitim apor malom birtalong si raikom saikhi do anatum chilang pen ke ton kilang asai dengponlo bangso opor unho daldalia hawar ingnama jolong ke pasang kop tata mobile truck registration number NL07A7420 long honthe pen langtar lipsi ke plaktang ka huo thengpi longponlo Bonta thengpi kang huwe katum ingnam raikom sai khiatum kiritarli bom puwa birta ke longlok pena jok sai ke mi chu en pen adimalong pen kat ing hujuilo lason si ke nepon long kang huwa thengpi kadu kawi ke bing koi thongkep andoji la pen hi thialong ador suri plikep andoji pusi range officer babul rongpi pen pherangke tuma phat nang pachini dun as per reliable sources pendi nidum staff matipung onat petuling damlo ban ihum I think ben ihum data mobile wang bom lo lason hot staff dum khang dum lo ada bor mang men khiri la doja ben ka degree la ta gari ba one idelo officer amna gari pe I think people nil la forest around penil tum sisig dalo lapen lapuson jong si karbiang long ang ingnama jo ke doa thengpi ke pawira sai klem bom pulote moke wang jilangani kaddo kawe solang dwara datum tami thedunga ki sung ka chetong nang dokok ta thek pusi thengpi kang huwera bang phua tuma phan pherang ke theng no long pen than pachini ponthu so teng se la trend over pulote innam ke kom gari lo kibir po asi anutun awareness isi bange ilitum chipinai public kine ponlonga thengpi la pen attract sitami arona teng pen ingnam rai ko masai khiatum pen chepari deng ponlo news report Karbiang Long Live Kedam tang jangmi poni phai ke thomarni ada por phai kep apor malom bokajan SDJM atum chepater piponsi bokajan subdivision judicial magistrate amithanga sai hemalong legal awareness program kedeng pon LDSDJM Iqbal Alam pen kachaphem pupona mailong JMFC SDJM Dharamchand Parik Dr Dhembaswer Bhorali bokajan OC Moblik Brahma Khatkhati OC Roman Bordoloi lapen pinangan ke thekiding atum chetongdun Mayalong Legal Awareness Program on the Narcotic Drugs and Physicotropic Substances Act 1985 NDPS Act on the occasions of Platinum Jubilee of Honorable Guwahati High Court Aputhak Chetongdun Aluhia Tumpen Lam Thanpon Rinti Mayalong ka Chetongdun Aluhia Tumpen Jumisen Alam Thanpon Si Bangso Cherok Tok Amai Misen Pen Pachun Pon 75th anniversary of Guwahati High Court Golden Jubilee celebration of our SDGM board Kajan আমি ইয়াত পাতিছোঁ আৰু আমি ইয়াত এটা প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ আজি লিগেল এৱাৰনেছ অন নাৰ্কোটিক ড্ৰাগ এণ্ড সাইকোট্ৰপিক সাবষ্টেন্সেছ এক্টৰ ওপৰত কিয়কি আজিকালি ড্ৰাগছৰ বেহাৰটো বহুত বাঢ়ি আছে ড্ৰাগছৰ বিজনেছটো বহুত বাঢ়ি আছে সেইটো কাৰণে আমি এটা এৱাৰনেছ দিছোঁ আমাৰ গোটেই আমাৰ সাব ডিভিজনেল বোকাজান সাব ডিভিজনেল অঞ্চলৰ মানুহকেইটা ইয়াত এজ এ গেষ্ট হিচাপে আহিছে তেওঁলোকে লিগেল এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামটো গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া বৰ্তমান যিসকল উঠি অহা প্ৰজন্ম ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্তটো বেছি হৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰত কিবা আপোনালোকে ব্যৱস্থা লৈছে নেকি
তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি যে ছ'চাইটিবিলাক মানুহবিলাক আমি BDB মেম্বাৰ্ছবিলাক আহিছিলে গাঁওবুঢ়া মেম্বাৰবিলাক আহিছে আমি কৈছোঁ যে তেওঁলোকক এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম ঘৰে ঘৰে কৰিব লাগে কিয় আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনটো ছেভ কৰিব লাগিব আলোচনা কৰিব লাগিব আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন সদস্যৰ লগত যে এই বস্তুখিনি পৰা বাচি থাকিব Bokajan pen ananterang Karbi Anglong Live Tang te pini prime time berta ke lapansi kang ton paniklo